ole tun laya social media lua khatu zola nu in ti pui pui chak chuak a chan chin a chiang chho ta zela hei Mizoram news ina aron tarlan dan phei chuan zan in lama ga chuan jail lama a thian nu nen khan an thon lu don ni in aron soya hei hi tak tak ani tura po ngai la pui pui chak chuak khian zola nu a in ti kher kher te hi apoyang reng khopin kan ria zola nu in ti lo hen pui pui chak chuak te in ti ta mai sela a fuang em o ti ngai dan ha ke ma chuan an lo om ve a tuna chuan an din hun po hi a om viol vin an hriata tuna Mizoram news in a tarlan dan toy te in clear ho zok teang zola nu le a thian nu zela social media a sex an mang lai live thin le mi pat mai chian na kai noi live thin zola nu pui pui chak chuak le a live pui to mai cha pakhat chu zela dan ni zola nu le a thian nu hi ni zan ni kwa February sang hi som ni police an lai khan aizola cybercrime police ten an mana lock up anda voin khan ko ta shuain ko remti na in zela da an ni hemi kai noi hi police te chuan an chui zui zela an chui zui zel dona an chui zo a ko ta an chui na report an thelu tanga ko tin ro a rel dona ni ole tuna kan ngai thak tak ang khan hetiang anga thunei tu lampang tena action an han lawat hi alo momang reng khopin kan ria tunang lai kho vela kan tle rol ten hum sual an dai chho tran meka nun in thla da taka kan om chho mek laya hetiang anga sum lok mel ang takalang boxi a hetiang anga video an ron ti chuak te hian zirtir na thalo ko nga hianin kan thalai te a hruai vakang ti hi a la om khop maya hetiang anga thunei tulam te anon cha chuak vat thei hi alom om khopin kan ria hetiang a thil ti hi kan nam ti mual phona ol sam te ni ti ria in tu man i ching sun zom ho lawang u